Patient of Meghalaya in general. The Hinyao Trap Youth Council HYC met with Shillong MP Dr. Ricky E.J. Singkon at Riangdo West Khasi Hills to highlight the urgent need for road construction in West Khasi Hills. The HYC emphasized the importance of roads like Mau Thir Kershai, Mau Et Kulang, Nong Stoin Mau Kerwat, Nong Kasen Kenro, Nong Jeli Nong Knum, Sopian Nong Stoin, and Wiang Tonghor Atiabari. They also urged the MP to address stalled PMGSY roads. The HYC believes these projects will bring development to the region. Benta apa fer nilai yo jutular nanti formen suabat ni afterman ya kata surok hadu benta apa kada ban yo no sana peteng na nemo et na magi kani ka ba tre benta ka kudu hadu mo et kan don ka surok ko biang ho ni men suang nilai yo bena ta ka don kita kan satre kita ka tulen rei benta pa ni ba kan sentre ka tre da ka surok ba longkat ka PMGSY dina ka yang jengi ka pat ya i ban yarap lem ban tulio kenapa kan long ka jeng kerku bat kan long ka jeng itanat ya kan long sentau ka jengi kata ka di ka pat jengi berkawe ki PMGSY ni kini PMGSY ki bobun ke bana kaliang jong ka office Birludi kala hak syaka tenat menrai haduk mentakin patre ki bobun hapuk jong wes sir ngamlak banjar. 5 families in